Normally, Central Penang talk show on 62 to the Constitution of India and autonomous state. Penang 497 episode lo mate apart la si Penang nilitum jasemet ar digi people mate kasi thanpon kan tung mangalay lo jasemet Bharatiya Nyaya Sanhita pulo la ke akimia men la aprang ke Indian Penal Code la so a section 74 lapen special ilitum pan ke plan wong to ko oposi di Assam Police Act 2007 especially section 47 48 aku dah thanpon ji se thanpon pe aprang Penang penalist ilitum ka chapapona tengdo Nasa aprang sinili nutpen ino dapat sini pon po, aprang sinili pa sini pon kantung lah hello, akhirnya sar jaya kata, retired IAS officer, lapen alangi non-man APHLC long, alangi presiden long, alangi pandai, studio long kacepa pon, lapen kiwan pon alangi pandai pon long, lapen nilidung kang itu tulang, akhirnya antong iti, alangi APHLC long, lamjai sarpo pada spokesperson, alangi pandai kifateng pen kiwan pon alangi pandai pon long, lapen do tulang. Penengwe le first time ajeding to api youth wing men tame tum pangtang ponang pola pen alangli tame no chepeduk group of abang ko posi youth wing men nang represent do na kai searching be alangli youth wing in charge lo a secretary lo alangli pantame studio lo ga pon pon ten pon non dam to philo na jasemet ile tum pir thelo na namu putre kai ke tame ile tum justice posi tum hamju na pen a hok pen Kang sai ki longja pansi muni tum kamat hala pen kai asi pir thelong jong hele mesi tame ke hino tum muni to ko posi ile tum bang so pir thelong ke kachar bo to ko ati lasi aprang si nili baneng we ke thampon kang tum mara halo isi abdelalong ki pachok lim je pan aron pinchong lo la aron abersi tum to pon la ko patu pon ko Aron long itum jong si do dun thek pulo tante isun puna kogi lasinon jasemet penengwa topik bangala hello BNS Bharatiya Nyaya Sanhita pulo lage metong lagi tandulo Indian Penal Code amen la tusi non BNS pulo lasi non ningwe jasemet te thambo jigala hello BJP pu pulang kokko Kedamtang APHLC Amek pun amek ningwe dolo aposi APHLC dong nasi aposi awareness ke damahut lapen along laposom si kam kime sai kime rat apan thek nang jipu kamat khadam ki bor I pen ajok dam lo for example bithung lo so dam lo lapen la long pen kapre kalong anda dam lo la son ahut BJP atum mate BJP asongja kachik krong atum APHLC pan kai ke mata ki plum dun lapen kateng kheng dun lapen laposon si ke her ke hap to kokti lasi labang so alam ne ke petanje pan ake hai sar jai kathar pan si aprang si ne apor pipon lo labang so ke her ke hap aron ateng pen itum klem lo pote pine ke khang na ja kong roma so alam kesi ni dan aprang sing patan kardong aron ating yung si aron aron ka implement dia tu mane aron ke dolo aron metang aron ke lage reng akabos tu bali de muni tumsi la aron bang np mi mete la hello chok che de ti aron ke justice apano kadwe panda ke chok a treatment si pinai a justice pinai lapan ande setanon ke ilitum aron ke implement dia to mange police dolo magistrate dolo DC dolo aprang ke DC aru DC SP tumta aron ating bensi amethanga ning ke hanga ting bensi claim minister do man arjuje mane Nixon claim thama ho sa puke arju akam melo ate aron lu si tok do pok loke Apo si minister pan than dok ko chief minister pan lason ke tok son porto la sinon ni son claim lo ko alam yong sinan thi dung te lain lo na non bang ke non BJP to malong bang ke SP la pen DC to man ke hang da kam pe claim long le de lason si ni tum thek long FIR ta nang ding hai he hala
Police atum allo surihini ra troxian inkan kape pas Assam Police Act to do. Section 47 along. Clause F along kipudo. Lam pendame, ketok pendame, telepon pendame, internet pendame, email pendame, arjulong lote, lake alam deng fit nampo, lapen komat along, komat pensi la salam karjulong ma, halapan ne arjulong lo la salam pura, lam ako lo tunangi, ubirta pitunangi. Lapen, ladak, section Section F along pula kan, accurately register, dia along na pula, register and investigate all cognizable offences possible. Deng chot kalila, register vegana halang GD pudo, General Diary pudo, la police station lo. Haladak, jat alam lewang sita, kumani bandit rak tabo, pu anta hedi hadak tok det nai. Akama vede jimene, jata tok det nai. Nono bangye police dum la anda tok so ahe del no ngi ki di drak pu pe del lo ka kidnap up to a case anta la tum deng ahe del lo la ke kahi no gamat lonte kahi no ke top most of power ke do tum ke la elected atu election men ke hai tu election men ke hai tum jom si rat aphan justice being tum polote la ke alron ating pen claim lo te justice pi check bo Neli lan si non amat ke ningye chorlo ili kajing kita pending o edat nangye pojo. Dadak nili ke batun kang tung ke ni do hasa ka ningye lam no. Lam ini mang let tilo. Jase me ke doktor biar ambekar tamen solam ne ningye lo motesa. Aron ke jong he me thom ke sita aron ke olo tum jong si me pura kang te la aron ke to ke jo osong si. Non jase medda ili tum adet adolam ne jithan na aron ke bharon adet apanta aron mesen lo mipilo athema det phano long pensi akemi amsi ban pangrum si itu kan aso a constitution mana pilo la son si ili tum mana 6 schedule bangke dak aing lo ara tham kirai kom ji fanti si besen ke na pilo sita dake la soron ki orotum ke thek kaci ini ani ke hanghe la son haru alam pena masih daga bangke no pinian ta indong ratu make isi thir klong deng pinian ta itum durong de pinian ta ndong le khilang la thir the racharia je kong thir the la be itum hearing ji phan tangka maha hi ne chilang la ta thir the sa son tin da ke thir the sai se lo la si Cita-cita pun nang lituli bangke ilitum jasemet pere kang wai lo sinang lituli po. Ilitum le hala aron ka pincong atum bisa lang la elected atum aron pincong ipo. Alang litum han le itum ing wai dun pamimi. Aron ki ot thek atum han le ing wai dun di pulotang te lagi aron ki lagi min nak po lagi. Na thema atum ke aron ki ot pamimi lo. Cita non magmumi lo jo. Aron ka pincong bangke arada phan kilang gacari ke pamiji aphan kirai komji aphan pulo sita nona bangke dak ngaji mansu bangke ili tum ing samjin pen mayan adu done komani ing samjin pen sorkar aku thak ta tok dunu ne lakwan ang nang le roklo antila puson do set thak set pulo tangte ili tum koson se kajing thur bo gitu po nasi mohen nalihin pen karjupon aron pen itu kan ko anong rai kong unji ma polam mo sini ne mirina pache kom dun no lake kacariang hoi lo ke do tum jong si me de ko tam ke lake aron ke jong hele mesita itu tum ana ra kong tek thilu lake ubang sini alam pache lu no Aron ke ring akal ke dai lo ti. So kero report pilom ala so putha ne report di youth secretary searching the man kupini labang so alama putha kupini ki job ni dulang ma la semet non hejong itum la pun ti sang la pakang polo de aron along a hope lo low sometimes sleep but never die la ko puthu aron ke amexam ko ti sita me ki chigali la tante ke paren thuita ilitu pur lo pen la pen ke mo pete la karen tulipu
inte non a sistema ke police atum jong si FIR hadak itum kipinam lamo pinam po FIR pinam po la deng de pulo dang te lake aron le ki karap ke kalilo ke di police department jong si karap lo ke di corruption ke claim lo ke pai poisa choret tangka choret pode ke corruption kali po la da aron lo ke to kadu na se a sistema lo jong si mesen ke phang ko do ko pode hala da ise corruption lo da so da na ke pilo ko la so puthap ne lihin kan kami pun kan tung gelalo ili tung AP sosia songpen my meeting itu unhut BJP atung itum han nang pe dolong ledat titi ta teknong ulo lapen AP sosia songjap po tung BJP atung ki claim kita ang chok chelong ki jom tung kana pot alang tung fan ki theng ki chok dom ki pi ka kidnap pong khai tung teknong ulo lai hui puthak ilitum episosia party pen FIR kami tum pilo adhok long mage sita hala hai aron doko ka pisita piniar nienta justice bang long le det plan ke amu heta sar mengelo pulang li antong khai tan mengelo aron ke itum han mesen no sita hala aron kilang tum ichok chi bena potsi aron do sita mesta hinodak sanam ceplang samut piala nang halo la athak kang yetum elected member tum aron pen keng kam ka chijori kon aningang hejat lo pulote jong he le aron mesta itum phan pamiyun dir amut piala nang halo tija tum bangke meskanang pon aron bangke ing hom thek nang lan mana dak ni puthot ka judun akar sigalama gala hello a system mate atward for example noson itum FIR pinam po OC ba nang deng dedat po laso nang deng dedat nang ke deng dedat apot kupi apot nang deng dedat lapen OC jong sinang deng dedat pulo tang de alternative akapre ka towar ko na letum kecemai dam po la laso bangke towar na ala bangke ni for example court di judicial court letum dam ni chinya teng pulogang te OC long itum FIR pidam po jong si OC ba jong si itum FIR ba nang deng de pulote itum SP long direct dam po jingki dam po la son son long itum han OC ba nang deng velo sin non nan long ke bang SP ba itum complaint pidam po ba itum jingki dam po in case anko SP da me itum alama nang deng de pulote itum judicial court long itum dam itum approach dam ba SP pen hemuchor officers ba la son sin le ke dam la si parni si het ame no de jong si incident follow itum da follow la so puthak ni tum FIR pidam mo se FIR ki pidam ben analo baji crazy malom balo stame OC bang itum FIR bang na kidengi pan ani hangedal amara phi ani sam baji pho anolom amat nilutum da chiparis se asoma yo amasi tumala nali phan ni phunang pala so nili phan disi medam number na bitha nali phan kan gala OC theng no la sinin tum khomel jingkilo jong sinon OC bang jong sin tum ban FIR nang deng de pulo tum SP long dampo SP long dam dera phi SP jong tang deng de pulo tum direct magistrate long dampo sin tum khomel nang jingki amala solam na ajulong lop na ma ke minute isi na ge tum na han pelo nang tum la ba ra resi jupono la si ni tum hodak na chinam no aron ga mesen jong si aron phan si pro pamelo ko masih ada itum ka chini nai bang ke aron do boy ke sita khala amuni jong se corruption claim dia pulo darte lage nang deng dia le ko mati di la sila nang pat denya pan bang itum a procedure do ke di atowar he la atowar jong si itum claim pe milo protect ke pon pu usini dia chini na inti sa ho pini la so kan India nama oh dini puji ko bangalalo ilitum along ke court adulan court along daga chiki thai adulan jong si data ilitum non OC level SP level DGP level anta jong si case ka register ji pana ninghang hita pulutang te ilitum non court adulan na si court lam te thalo pulutang te ilitum la 6 schedule paragraph 2 sub paragraph 7 aku thakta lo ata kwane ninghang jir kitinge aron injong de dero sa kwane tumta council carian hoi lo kang itum do pilo ke thege itum ta selam de tai de aron pan chikilo itum koda lo an itum pia ya chupi dam lo mela so apon dang itum haider lo dang ke council sorta la ba aron dang pinchong nang ko ta isi benang itu son se aron ta adir kiding bang megang joy ta hai ta mo ni silang thur bedi ko isi ang krek no isi ni ge bang pat ko
Hala rat atum sikar ju po jo itu nangmat jersu pala ho yimene aron non apita aron selam bom ke aman non apika selam atum bang a MLA atum MP atum bang ajaha atum ge korap pik pik apen ke tek jasme ke itum inglong so atum a MLA atum MP atum ai ke tek bang da jasme hatta hala tum ta do he hala tum ke dum ke tek do aman la si aron aling le ke me atakali nona phia bangke anta nada aku rat atum chini nang po bisar lam isia lam ni enam po ala direct recruitment act of Assam ni direct recruitment lagi itu main nolu lagi lama hin nodak lagi ai kahin nodak athike la hello six schedule area arlo ke service grade 3 an mane Pion Sokidar lopen LD assistant, UD assistant an ke appointment ke council si claim back nahi. Latung si aja kongdo. Aman hala non direct recruitment act along ke tok to bang ke dak an dah latung si Assam government si appointment pidaji putuko. Yo. An ke chok che na lo ke chok che ke ilitum IMLE atum bang podo ada. Kong si kong bang podo ba abinong ke BTC MLA tum talo BTC MLA tum talo bangkri ni lo ne pene bangkri ko ne do hala tum da kachini ne pene jo la assembly lo me pe pass la tum to dum ki amanon ke BTC lo ta da itum kar bi anglong ta has dimasa ta pion ka point anta ka selection anta ha di dispursi Guwahati si Kasalam Kaselam da itu munit kali. Hala schedule trap kali itu. Sik schedule la munit kali itu si kangwai. Ande itu sik schedule aja kongke nang palang hodung lagi di. Hala bang soron la bang. Hala direct recruitment act ke. Na palang hodung lo. La si non modern non api ke claim aron an ke mepet ke kali la tarap tu apan ka pacini lo la bang ke. Jadi kahino ike itu MLA MP itu kita tiap lata ye. Mana lah sama sah ni lihat kita kantung bakal ke tang kantung mana lo, hoglo. Athema mo Arisia arni dan lezim ini parliament long kami. Je munit kipi ke mesen ku ta purun ko kate itu MP itu ke. Lah sekacini ni pen akeh no alo ta ka implement dia pana chances tu. Dodun klip late. Seta aku constitution long tok thulo je hala ki putu bangala songsi kulo. Constitution is the supreme law of the land and all laws passed by the legislature must be consistent with the provision of the constitution. Lasi ajat aron le pe pas ji pe chunji claim ji kusita hala ake me angbong Oke cok lim constitution lo ko PC ke tok ma hala kan sir kan chap era PC piunji lalu ke mati non bangge 62 lo ke direct Assam direct recruitment la so aja kong ka be kulo grade 3 grade 4 an ke dakse appointment piunji kulo bangge la chini ne derlo opposition ka habe derlo lalu mati no la so direct recruitment chot kalilang hala afpa po lo lagi lo tak lihat lo lah bang ya langdam NTT ada aspa po lo ateng ke phiri mimmi khangya mati di police tum army tum komanda munit juibong amat tongki anta lapan abok kami tu abok anta abok apita laso ke ab police ba army apan bisar long le daji pun aku kan ye tu tu dolan lapor la ke lai kahe no binong allo bang lagi la si la so lo de non apiti ke selam la yu ya kala non apiti ke selam non apiti ke apram la constitution ke selam an ke misen ala so an ke misen non apiti la akahe no lo ke selam la si bang draconian law ko kala mut yo bang ke hala so lo ke selam hudno ke MLA tumang dudun ke ko itum MLA MP tum dudun ke kacini ne ko ni amegi jang dun ya tengki Nasi ladang naso AFSPA polo Armed Force Special Power kulo labang especially kada kita bating para military tu masih jakong pidal lu kantung claim non pula hai ison bela mangke seta ison bela nam thulo pulo tang bela daga bang itum ket hen nai lo India constitution lo itum fundamental rights itum ki jong pon da
fundamental pulutan ke itum kit hen nai lo ka important nai lo kenang sot nai lo lasi laso alu pen pangbar lo inu munit amasi lake sining pen longli poteng kache lo kachi tom pe mo pen no ejong sar pulo komat ne akan ting ajole pu ini lu nanda abob lo komat ne ajo baji season konane pen college pen ke bang ba konane holiday ho hem kache bang son abiding menang abek menang ang cepat pulu na son pulotang ke kala sota dot bote abob lo di laki itum fundamental rights freedom of movement ami itum ke dam free movement transaction ke dami pantame nang ke khang lo ko ni lasi laso lo bang ke pivir de nei kusi ong dung a scholars atum writers tum ke thegre tum ke to ni ka por hilong ta lasi ini nali komen so tu thang tong ke ini pulang masa nang nelo laso putadi lasi non especially laso aspa ke ahuri sida kar benglong ka nang bilula partly lasi sagor malong lapen letes ke manipur long ta bilu ako bichu lelo Kashmir long ko non Manipur long ako bichu lelo lake ningkang samgi doi galilo lake hi fansi hi bilu lake pati ki pagere fansi la si la son ka pache plan ble deje fan la si kaida pulo e PHLC pen ke insam jin be tum che song nang ji claim nang ji as per constitutional thing pen si tum claim nang ji pusi tum sar benta kai kita tum thangom kachar bo kache ap kache theng kache chok dolo pulo dante la hai nang kai implement ji nang kai pusi pan a chances to ko akero bi part be sir la si non puthot dam thupi do na non malom salary di baino itum council along 30 department do la 30 department along wore ke claim atumanta hithi borwai tum da bote sari no da tum che thal sai ti asi la son kar jujulong pen da dolo la pen methang jungjung nanga ching ki da dolo la so putha council ke dolo tema revenue da long lo tema la hai revenue bang konana tong kelong atangka anda ke pidam lapon ne council atumta sakuria pananda non goreng pan abai non panda piun ede lasom sa astesi bang piu lasenon kokuson se kache plan get bang ko pransi ne li ti sa ho spokesperson pansi arju pon pola so pi ne akai sa cha ka thalong sidam ko just mepet nili kachini nun ala bangke karbiang long autonomous council long financial mismanagement po bangke take thetando atangka kupi pansigi ke panong ma hala ku padambe na so tangka bang kuname pondet kupi ne pan endet fong hala ku akenang so pan bangke apor bangke ade ta ku son bangke hetan do la sikar biang long autonomous council acho kamaratum abainong kachelong le chiklo joni on thom pu bangke la ke lam kimi kali bedo nona bangke council acho kamaratum bainong kelong le Jiklo jadi kan thong ko kaji tu long lo tang kan non bang ke lake thang da kali biasa normal ko hedi lake do bom ko son ke la son siman den anda abinong bang ke bainong ko bang ke lake munir tun ka choklem ka cepat duk bek ko lake so bainong ka lake celong begin ka chore ka tang ka lide ke lake bainong ko ka la cepat duk pen ke long ni atanga pina na si non along si ta me jiklo jon thom non na bainong ka celong lit ko bang ke lake ma ko me lam pen non bill kilong le contractor to mana bill kilong le bangala ke hangjo the jasemet pe bangke BJP party long claim bang ko tumse contract claim ke ong posi alang tum bangke non bill long le bini ko bangke protest bini ke doai hedal anda binong ke sumpi abinong ke ninje pi bang be delu nasi ili si ninje pinang ko non bangke alang tume thange ninje no garlo ke ninje lo protante CM bang ani ngoi po abil mo ko sing khangi pan ko esonda pasung ni po jura son la sona andeng sinang gero la si da non kuti bharo hini non grand in e datangka non nang lelo non la so tangka pen kupi tong eklem ini bil pipoma bainon pipoma la sola mano ajuni matante la so CM interaction program pulong tong tangka pe no yak poma lata charju me non hang ba be gari motor pache jeng baret pendel ake the kim baret sound system ake the van baret anu tin
IMC IEM IMS ASEAN เป็นเชียงลบกับดกเว MP MLA พันการยังตัวไทยปีนั่งแหละกิจูนะพันสิกดังนั่งแหละกูตั้งแต่ลองเป็นสิลักอินก็รับพอกูตั้งแต่ไรกูที่พอตรองตั้งกันได้อีกทีดูละส่วนสิฮัลโหลเกินนั่งเนี่ยโปรแกรมลองสิละส่วนตั้งแต่กับเป็นที่ลองไปอันเกสีเอ็มอินเทอร์เนชั่นโปรแกรมพวกจะเสม็ดเป็นบางเกกับปัจจัยดังบางเกฮัลโหลรัฐรัฐตุ้มบางเกคาวซิลลองแรงนี่เดี๋ยวจีพอคาวซิลเลยฮารัฐที่เราพอเดินนะฮัลโหลดังเลยรัฐมาคิดสูงนะปัจจัยท่านโดนละกุศลพอละส่วนเราพูดตั้งแต่นนท์เต็งพูดตั้งแต่คาวซิลตุ้มเกรัฐคิดสูงอันนี้เคลมไทยแล้วนนท์เกนี่ตุ้มเกกูปีเซตคิดสูงตัวลังมาจีนเนี่ยเดี๋ยวดูnasi haram lo nggak nak poteng lo mati. Kita nang ning hate nang Filipina ning hate nang Johan dulu besar lo. Kita da council lo tondun kita bini nilit ni hang Malaysian hong akisung ke dak tondun kita nol Cini. Aku nol internet da kai pon ada council pon tantan ya kena anda ni. Nasi non lai hui kapat hitap asa yang deng nong si tangkap he no ada sojo ini si non bai nong sacing tongkok. Laso jo ini pensi, laso kontrak abil ta intongko. Jom si alam itu, laso financial management abi posonte, laso tuar keselam hanya panong tangga bipibet, laso ahemi ki matangga tangga bipibet posonte pini laso bil kelong de, bainong kelong de, polam de klang jok toci po. Lasin lihin ben putu. Hormu bang ladak ni dika sini tu nating de 30 department dulu ke kita, department kin dan education department juga pen la. PhD atau PWD, medical, ang education value. Apu ruta dah sedulu. Inte council tu klaim nahi bangke, laso apu rulong bangke itu hidi site ki kote chili ke bibi ke mati di. Chili moneng apan itu bi ke di. Moneng apan bi be pulutan ke colap kote moneng mati glong elo ke. Laso apu rulong kopi apa se karbe long autonomous council. Kilit pun bangke itu masih CM lo. Tim karbe long polo la kopi apa se la bangso asok cili ba apu ruang long kopi apa sih asuk orang kita lo ba peong muncul teknik lo lalu macam mana problem makan peong teknik ko bangke ni lihat cini dam jungjung ke cini bangke cicu bom lah cili invest beda lo ason apa not for example kuligau nilai tu hem kita matawar kuligau silviculture department dia ada ain ki ana rong hisab lo ke rong pokok dua mah kona se revenue generate ko mati lagi di enang po mati dia revenue lebih banyak puluh tante enang po kadi tengok dah kiana rong enang po laan si inki bang reng sila pensi revenue produce po mati non la sila son a department di lason download po te di dorma chodeng lok atau mangsel revenue kilong dia department topik ini cini ateng ke lasi apuru ke do talo cecobo ala tiki ke dia kapre ka hindi long po chili ring dam de pulo tante lake 30 department apu le do seta lake ichu pake joy ko lake chilu rong po lake duk irong po lasi lasong kali diat si hidita endun mom long le endun mom lo tante itu cak po lasong po tak nang di DC ke claim lok si karitaran tami nang leke DC me sekretar do por sa plain district mate thoya jo ke claim aga pen la inglong aja bah itu tak 6 dulu council long puson kekem ngang liatin putih kwan kacip prek dulu ada ke omani minister si bill nang kang dun cegi po bang ada kavi lalu di omani MLA si aning oil lak lo de bill nang kang dun cek po officer pan transfer plot po bang ada bang pinapinung avi dang bang nila po kalide aro asontin masih MSC pan aning oil dat na pumatanang MSC pan MEM pan CM pan aning oil dat na pumatanang jing daw bangke amen latung si bill dat ko ki khang nun thui abinong la bang so siksidul try patum man kape joy ke ye pan si ke claim lo hela try patum pan ko lete tek lok per man bill da pipit long ye pan ye claim lo amanong la try patum man si bill ki pipera adukang hoi tu si bhari akit thi Papilang prong akam si claim tu. Hala kicia sule ke lang prong ali la tu ma la buyer. Tribal tu si la tu ma lang prong. Tribal tu lang prong ide ta tige la karbia tu pulai ki put da se chong. Karbia tu si lang prong. Lang prong ma tema
alang itu man papi sum berat undet ke jo papi joy berat abang lagi ki un kali ya pi sum berat abang undet ke mati di la ulta je pelang le sik hido la jak kong si non ke ili tu man pi sum tu iro apa ya amen iso na mangge halal hadi bill people measurement dam nangji measurement order pg aben hala measurement book mb pulo measurement book along entry pe meji lapen measurement book along da hala engineer tum pe pass ji pass pe de la ta bill silam long le a plain district ke aben bill le silam lo pulo de submit lo te hala paying authority bang pe pass lo te la bang hala treasury along dam be ji treasury pe pass det si ha bank pen poisa enam long ji non ni tung karjulong ningkan fliba aprang la ba ningkan ke thom do tang lor kom inut aprang chairman dei council chairman alam ni nili ke thana mangi payment da treasury lo pe le put alam do la ho ne pin ni nili la bang sita langdam pe memelan directly bank long ben si endet ikipu a bank da la ta state bank bang ali pa ka pre ka bank ku lipu lasan ke lagay personnel account si Teslam at la po yun CM a personnel account ang mahal na dakpen and namlok titiyar ko beng along dam dila la si Arni si heta hala Japan with hikadam ino naman ni tek dun long po si po crore hini po si po ke draw ha Japan ke dam apat Japan ke dam ke chief minister si ke dam la long alang li dun lo la ke dun bangai li tung pu o ing tung de lo pine de ding hak tuja ini ke ko pisi dun nang poma pine suitcase ki room dun pan ne ko pilone ko me ladi ho kalam nai ki putot kali le di akam ma be ke mati ki dun ji ba ko mania o bok ma puta pudun me le ko pilo ki dun nai an ke 2 crores pusi bar ni si ka withdraw ho ko ne pine la ba ne ta inu ra mo tek dun long vek lo pusi pu la si ko son si ala 2 crores ta ke draw un la bisar lam di katema akam be pin le ko pusi ke draw un po mati akam payment abil be pin le ko se draw un po jo Japan ke da mi pu akam be de ke la abil da be ji gen de la pan abil da silam un de ji gen de ko pusi ke draw un de lo la hele yo sta lai hui ma ne li ma tha lo lai hui bang lang dam baret man ja hok lo ta ke thek long lok po ako lang dam nang ji se ta la ka pe chok hi pu lo te la ka election pen la son ke claim tha bare to man la thak pe ti ke la ka le wi pu si ni li ma tha la ke to hakero mi part pe losan na sobuta ko se la so lada corruption apu thak si bang ji le he na si sok puru ke dolo da tangka ti lu ta council long se dolo la tumang ke rata tangka lo rata pam kelana aja tangkang situ nonson venture school tum ke dak comment na pilon no jo ningkan sipen ciklu yon kali ningkan sipen si phongwet ke long tum ada nang puduna tum dulu la si non for example nili CM pandare ka judat po CM apan tik kampak klem paning we cokan paklem lo amat ki damu ke poisa ta pidun de damu ko pute kroi masih ya Koi sung kung pa. kroi de di isi inu hajira kapacong dat ma hajira ke klem amu de pan for example itu mena ma ne no suni an ni ke so pen check ke pap lak pai ke pangkai amara ni kang sam ga hem pu bang ching kidun de ma oh mo tangka pa ke mo pinablom le chingwa chuna mo pute ani mo lagi ki ma di lasi lason jong si agyan doko Cini pulau tende rat paling hon punai ma busini tinggal mata dam jung peke. Pusi mata ta bor pung tara pung high school hi humwe itu kita pun tedi. Itu thelong lo ke. Ada lang nama chailong be bisi dom hui. Landa tiada tica dom si pu. Ke bang cikloyon thom pe itik cikloyon flipen bata ini pula son se kita dam. Hala bang ke. Kahe lu ubang hala bang ke. Setame dak kai ke tibok he di forong sopi malong ke than adu laben taun ni relong ke than tum adu lo ani bang ang hong tipsu et suet teacher tum ke ahong na jin suduk ade mai di school si kichali dun lo for behek pen chipiduk pik la tum phanjong si matata ningkan silong 365 days pen to kaduk awe sunday apen aho holiday dulang pot 300 days isam di ni pharo ke thoma pharma
adap pen ke bar si lo ke thanan jinsu se malak hem pen chisik pon hem pen je sik ponang la to war ke tam ar ni ar le char sik bun sik pilang na si jinsu du ako jinsu nei ako inut council lo acif pelutang te ke lana pon jamang pulo posi la hai ma ke lang ponai ma posi ni jung jung pen ke mata da la si la so putak besa ho pilo na mi Nilihin pen, yang tunggal halo. Ja amut pialam mangke council icari itum apang inglong ke pan ke pacing thuri pan sarkar pen na kilo tangka bangke mismanagement bangke thepi khanjang lo gamu walangi sarpan ngelo bela bang solam ke ahok lo laso bana posi pini itum council long sakuri kikem tum sineri kilong le ke hangjo ke lage ang tum tangka bangke kan hok kikem thap kikem pru akamalong si padam la so si tum thekam lo bisarlam non labang so CM international program lo homosti stilo yang sila ko ra phop padam pru kan te ladak jong si tum bisap elote kuti throk se tangkadam juji halasu alang tum annual action plan on ke CM international program pan pura kuti throk te alang tum budget ko nai pura tum kimang ko nabi lagi tum thek da ram sa kimang ko nabi pin annual plan abi pin akamalong bangsa alang tum kuti throk ke padam mangke lagi guna ra paisa lo lagi halasu paisa ke lagi education department tangka ta hai po lagi kuna le agriculture department tangka ta hai po lasi alang tum kunasi ka khorcha nahi ma kunasi ka pedam nangji ma hala so tengi claim na posi pini la venture teacher tum pono banon la venture leader teacher tum pono salary kilong ya theke hala lo sin tum jinda la pen tu langam sinang kar bian long non ba ke tum thega long lo BJP sarkar nang chari lo pen ke kiduk akhim sinang thru pulo song thega long alam ma ke non public long tangka bide public non tangka bide tena pot itum sung pi khanjang amasi non mangke kupilo non mangke itum kaki da tum chithalam berlo rara tum kupine son bat kisun polo te CM turan rong ha ha tum RM nam ko lo kumane le malaria ki solong teme perestamul invet kitunamia phalanta CM turan rong ha long dam nan ko lo lapen amu itum bill lam chithando hala bill lam mangke ni tum kachinda mateng polong te non inglo ke ali apne contractor tum han mangke mane pham ki to rason si claim ro alam mangke la tum phan akam mangke pe claim da tu bisar lam lakun koi kuti si pat akam ni people akam pa claim po a bill bang ki pide pon angka la tum bang kang hoitu bangke nang tum bill lang hi polte ni tum meeting lam tum der no jo la son jo ki thar alam mangke nang dun de pulong kang tum bill long lilo womat non ke CM international program ponon BJP amai la seton pon ul lake pham ki tor song si tum thekam norong sala anang bong ta pinia ni ta ni tum chinda ma teng pol kante arlenga contractor tum ma ke bill long le lo la su bill ke long le de kana posi itum kar bi ara tum ma ke haton long tangka le lo economic crisis de lo ke bill ki pitron ko lo antamen ki ba aki che ki be tum si bill an pilo hala so tangka itum chini lo non sana har Rajasthan में के बांगा बंगाली भाषा सी हमारे यहाँ से पीलो पुरुतन थे लबांगसो टांका के लतुन दा खर्चा चेकर बेंगलोर के लतुन लबांगसो टांका बंका हा राजस्थान से चिपॉन देती हाँ वेस्ट बंगाल में के बांगा बेंगोली बन के दा बिल पीपल लबांगसो अब बिल बन के लसो टांका बन के लतुन दा कार बेंगलोर खर्चा चे लसो टांका हा वेस्ट बंगाल चिपॉन देती आमपर बन के इतुन कार बेंगलोर में के ला टांका बन के जनरल अवेलेबल सर्कुलेशन अवेलेबल बन के laso pena posi tum ki duk na re tum thekdam no teng pro te ko pia polo ante lason ki claim te de bi posi tum tangka bange amure kan le puno mane itum tangka bange tum jinere te de di mane ala mane itum aniba chithan lo mane non tum thekdam no bange la non council ki chari tum bange mane itum tangka pharo Stephen pharo hini ke palong ke phalma ta the ni tu chinna ma teng pro te सरकार के गुमेंटू से कुटी फोन नंग लेके मा कुटी से कुटी फालो नहीं नंग ले मा हला सो तंका नंग ले लो पोलो दा दिपला इयन तुंदान को सो जा किछि थी नंग की चुलोई मा चुलोई बासे चला चुलोई मा हला से मा खाला साला सो तंका पेन गा फन की बैक की रो नंगी पुना दे तुम माथा दाम दे मा पुसिन तुम के थे माने लदाख बांग शॉर्टली बांग लकुल है अरे लगला में तो मल्टीप्लाई पुना को हला आसो के पावा पुना को है दिन शॉर्ट पेन के लदाख बन के आसो तंका सिकाई सी
itum invest lu puluh tang tadi ini tum ilong bak invest lu pada so tangkap itu lu pada lasso kipacan multiply bang ekdel council sekai si beda ceco dia po sudah putih sida pu ceco dia po la pu se project po lasi bicarakan investment lasi ni kaju po ni antar langsung ni itu kan itu tum nong hedam thilong bedi CM international program nong salawar na di hadak asor in atung head ni thegong no CM han ka dun sa nali tum ka do ka be kar bi no phurlo pinne ke tak nang lelu nang li tin thai po kyu bang ka tuar an ka arver e nang lan thai po that mission na hen nang thegong le phelang hem sai de nang thegong ji la pen pien e ba ji han kulan ni idon be don tum sondu la pen tum rong don in ko so se do do mali rong in ko so se do sama rong in ko so se ara tum pin ya nienta council sakuri long de la subana posin tum sung pi khayan duk pi khangjang no la sinali him pen 30 department do posin to man anin kan wang ta in pen bhaini bage nang kilom nang pisun te misenji to salang de ki pudu de mahana na alang li ki pudun ke paklang no lam gel halo la manen ni tuma rong ke mane phelang hem sai de anivan ituma star ja ke thani ba lam no karbiang long ke 99% le pudara chok non teng bode 99% के मार्क प्लास्टर हेम करके ahok पे lam lagi alang ni nong rong asar me prove dun lagi di lasi kupi posa sono cheplang dia antame alang ni tum ki putu bang ke kar biang lo ma ching thur piklo tu tadela kar biang lo ching thur piklo bukan ni alam ke partnership interaction program mesti alang ni tum jut ko hoda si interaction program kita har da jut ko bhala bang so many a question card dun kala posi answer bang ke solid answer bang ke CM ta thak tekidam lapen isian kumang hundon tumi me bangal halo karbiang lo ada kidu kisu malam ke chini ji apan non 2025 January 11 na panceng na ke chini ji pan maha lapo an ningkan sian kiman ningkan ke posio gudi ningkan krit hoba du pala ni sian kiman ta lapo an pita me karbiang lo akidu kisu malam chini ne non si ke chini bang panceng na bangke lake non hui me alam ko jasa pet ke CM interaction program na se jethana na ga yo nili ke long bangke dak council lo secretary sa tum phan an ta me thanga sai ke particular tu particular no ga lagi ada si pon thai do la an ke pon thai ke na ga mati la an ta ka cross na ya ke na ga jong se ra ki su ga chini be ka phan puro tang te ra pangrum non ra ka pangrum phan ke la na pendel ke thi la na asam boss ke thi ke pon ya ke na ga lain ko ra khojai ke na isi tim ponon isi tim ponon gari hum ponon rat amai anong petunon la ben ra phan lan ke than ji chini mo chor tum phan lan ke than no alang tum tok pon ra dak samit no bang na so si kemo mati non der isi long quality education ko son si banji ma putang te bang isi commission seng po hala tum si ritarli thai po la pen la so ari pod bang ke sorkar phan tipo sorkar tum bang hala so ari pod teng si bang akimia ron selang tu po kinchong po non ada tu metang dam lu penan laking kora po tangka cross ni kadang bi nili puji ku bangke non council tum metang revenue tangka pen lapuan itum cedo lu kali urutang te kicu ke barang jok cilu khoros pamina ko tangka bang la sinon puti potro kosom na tangka bang nili puji ke karbiang long arlo school LP school la hum ahema hum warana ki hen no ha dwara la no ni me thang thang long lo baranda long a theng pi thu thai lo la check kan pu tu lok chon la le ki tu lo te o somara a phot lang se la ek lo po la wanang beng ta do halai ku pisi lang phong lo guti thro ka tanga ke do pik la ke jong si aniat long pen claim Mayat me pun men claim purutang de school ke penangan home ke klara ta bong men dolongi pon sita la hai bange mata pon pesi la hai si khoros ta ora lo ke nasi quality education de la lada ini ke jogong kan tu ke lalo a system atwa hedi jong si da latum council sor jong si corruption claim create kuson hedi 30 department dan lo a department tin la pen inspection of na dak lasi to na pu dam jo poli pa kalang lo Inu da bahini ban inspection ban bike pen damu da pudi motor misal so ni green jar di jaiye lagi ning se thai be mari di alak war pen suri si bike jang tu paru ko thai dun problem tadi
Bahaya ni pen suri si hala kecopan suri si. Suri ini pen tadi pinangan akam bagai cundai podo. Kopi apa sih non latung rong sidam nangko. Rong kaci dam nangko kalam timangan ni lejungjung pen kaci ni bangkel hello. Corruption claim lo tu. Cuma lo poisa. Anke non ke sidam di tu upaya lo election ke nangali lo kyo. Bayam nangko poke. Foundation stone kiliji kami hile non ingum teji ke. Atobar ke nekan kaya pine nekan ko ne pira so a foundation stone di anong i phuk lap ler lap injir eta di loi malong le malu no la son si paluli ko la si apa bachi samdam puni pudak ila make rong ke dam bangke to ni tum ana por hor bangke nang pinai aso na mungan na pide ke de lo seta to non pen make na pipo ko heyo di la apa bachi samdam bachi kita pule pudam de seta hinunit ni di junjung sini bangke ne masalah interaction juga binong gala ajir dingolo non si dak karbiang long non si claim he plain district e nilitum गाँव लय ब्लॉक जा गाँव लय ब्लॉक पुटिया स्कीम दा गाँव लय ब्लॉक पुटिया हर रोंग बेथे हर रोंग सी मीटिंग दम नहीं हर सी चिंकी ये था नाम नहीं हर सी कंप्लेंट नाम नहीं पुडिसिया तो हम पान ऑर्डर पीला से नहीं तुम सोन सी के दम दम हदा मंगे प्लेन डिस्ट्रिक्ट है नी लपुया लसीन नॉन लदा तुंगे रोंग बेथे के दो दामिंग तुम ते लसी भारी भारी के पेंडाल सी किम नम रोंग बेटी मने के चतार पो दम जे प्लान सुदे दिए ने तुम जो को CMEM दन थे पिक जो hala तुम की दुम औ भरी ला तुम थे पिक से प्लान दे लो तिया बिनोंगे ला पू ला पिन्या बेलून सन हेदी ला पू पेलेर हाप लो ते पू कांग थे पो मतिया ला सन लो तिया पाके hala रोमा सरबंगे हापो के सीरियस लो anh phua bên là tôi cái càng phê rồi là bây giờ là son gì này plan là son lấy cái gì nữa thế là cái hốc đó là cái rong son cái phê đi bomb là cái thek lor là pen là đã ngeli last kerja tu makai tangan tu lah tadi intellectual program pula te rat tu mak itu ke suma masih 100 by 100 di han parong bong pen han paro arjudam nangko cingki dam nangko seta hadak interaction program nong ke dak social media long thelong lo nangli phansi naga sorsa lo aja kata bukan kami meeting ke ceng pen lai PHL siap tumpu la se ko PI interaction program lo bang ni pudai bu bang ka ni kan tu mang ke mate lo son si kan tum pulo ta agenda si to pondan no interaction program masih PHL si interaction program bu bang pin jong tu de no thanam tu amu pila mala dia la inko ra pho ka khorcha la mangke ilu tuma sa ka sorsa da ni pancho la ka sorsa da ni pancho si la inko ra pho pai pai nang ni lage di la nang ni lage hem to no chok lagi oh la sinon ke ilu tum APSC amai phu ban APSC party ban kata sorsa da ni pan lok si la inko ra pho non siam dun lagi em bot hala master tu pilam non ti lai hoi poisa pe la menai lo master tu man do ha pilam no hala school kim no kona contract bill ke chelong le contract so to mang jasemet hala to man pilam no na laging ko ra pho lang dun bom lai di na video bang kaida ku update dun bom di lo interaction mo po hala MLA tu mata la dorsing no hang ke hai punon la pen la si ya mata lo along pende si ya man ge thera un thumi me ko kan ate than link se ta kar bi bina ko yo thai pon link po alam the bang chon je tira dudu ala le bang hai kapre ka song kan ka tosa ka la ke kerta nga binoge athema non interaction program ki bi la ke council akhi pe council akhi ko dera rakhi il to man ikhi ko il to ma khi pen se mai bi je ko e pham se ko da sorsa ko da la ke kerta nga binoge ken ke da nei ka od do sonte od me sen sonte son ken ke dai ko la kalang lo la si pinning we abangke justament aforta lo posi pinning we talk show on 62 to the Constitution of India and Autonomous State Ningwe 497 episode long kachopha pondo akhya sarjaya katha APSLC president lapen akhya angtong indi APSLC spokesperson akhya Sersing Bay youth wing secretary in charge lapen anparta pinengwe nakilang don akorte injir jirpo JP donrap tunghan tami churolo
ate la bangso chatai ni tu makke mang pon mate ki bi pon kada lo itum thek thek sika ili tum ki thek sonan pen rada phan itum ichi the do tik la bangso pe the do tik un hut ili tum kimia sonan itum than lo te rada tum tame chila thek ji pu ni tu makke mang pon pen si la bangso chatai ni tum pu pon lo la pen nilitum un anabangke update on bompo arong alam kutha politics puno lapen economics puno ason itum kachini an nilitum arlo pen athak ke banji pansin tum bori ponpo apor do an pen nasinang kelang tum madami churolo lapen nalitum mafal isi gachoni ribang kelang lo nalitum nilitum ke than ki muma pon anbang me anason bang nalitum ba ponon ron ponon share ponon lapen nilitum ke thana lam alamang ke me anason ke dengno ke no dak son alma ke deng de no as nilitum nili junjung be me pachini pono nasi peneng we 497 episode on antelang no tuma kami churulo lapen penap le tum putho chetong thuluna penap ani kang samle tum chetong thuna penap abang kaprek atau ping itum en ponpo lale tum ipu atalo charso pon thuluna peneng we nangilang duna porting je tuma tame nilitum la bangso talk so bangke apon se kang tongno ado ko pantame kardom